Jedan od ljudi je pitao velikog alima, kaže, mati se razbolila i čitav sam život svoj morao da je nosim na ramenima. Nepokretna je skroz bila. Čitav život. I na hadži je na mojim ramenima otišla. Znalo se desiti da mati, pošto je odsječeniji osjetila, znalo se desiti da mene uprlja, ja je nosim, a ona ne može da kontroliše svoje potrebe, uprlja me za vratom. Jesam li majci vratio to što me je rodila? Kaže njemu ovaj alim, nisi vratio. Kaže, zašto nisam vratio? Ona je, kaže, tebe je rodila. Svaka se kost osim jedne kod nje rastavila. Da se i ta kost rastavila, ona bi se sa životom rastavila. Umrla bi. I kad te je rodila, ništa joj draže od stvorenja nije bilo na svijetu nego ti. Hranila te i molila Allaha da poživiš. A ti si svaki put majku na ramena stavljao i molio Allahu, hoćeš li uzeti sebi, da se ja više ne patim.